Love to you all, family and friends. Um, love to you, Navin, my brother, Kelly, Cassius, my ofato. Daddy's home. To my brother Kamlesh in the UK, ofato. To all my aunties and uncles overseas, my ofalahiato. Daddy's home, ofato. Yolomi saipe mau ofat katik mau tol ni malai vakapuna family prema mau mui mai pe hetu a kasoni morita ke tari na tangata iki ko tu uta siana ho mau fonua o mau fia ko familien ko lisia te pegatan suka pe ke he foha larita mau kakato hene family prema ko mo mamata mai pe he tau ki fonua ku loka me ako to ape ka pa fetai ku wa mai sino na reni ki tongan ko tui ko lau mari ya mau hene mau fia ku wa ma no sino ki tongan ko hono loto pe ko fonua o fa anga ya na reni pa pe ke family ko ni mau fia pe mau ofat ka tek mo tol ko to ape mo fa mo mamata mai tai mini a mau ofat ka son ke fa ni ki le Malo, pamalot kia tek motor ko tape ku mamata mai ki por kalama ko ni o ku fia lah me mi pa ko tape family ai hange ko ya ku mo sio mai ki ai pe ku fa feta pe mau mo ko ke taki mo ape ki me ko tape ni hango fa lao na tu lao lava ke to mai wa kapuna pe ku mau ilo i he mo minit ko ni ku a ulele mai pe ai tangata iki pa ku hange ko lau neong e loka fonua e mak fa au ha ka ku finga pe tangata ko ni ke proof mai ke family de ne lava pe ha u pe neong o fainga ta pe neong ni hango loka e ngahi mata pa ke lava family o ha u ko ya to ta pe lava ha u pa ku e fia ma va he ko nga ko e fainga mari e ko ya o lava tuku ke ne au mai fonua ina lalanga e mo ui pe aku kai ke ngalo tu puanga ke tangata iki ko ni pa ku fa malo ke memi pa ko to pe family ku na lava mai pataha mo au ka mai tu fe fine ko ngo rita pe aku fia ai fe kaunga mamahi mau tari ko ni ku malo ku mau ilo fa papa to aki minit si pe mehen pe mau sio ke tangata iki ko ni ke fa no fa ha ere atu ki fare mahaki wate fa malo atu mo tolo no ka to mo me mai ka kwange ko lau ko lava e fa ha ere o me fa iki ki fare mahaki o ku tu kwai he a ho tol pe a kamata i pe failo tu e fia fini e apino fo ngai anana ai kamata ia he ono pe ko a ko to ape e kamata failo tu he ono i anana pe to ki fai me fa iki e a to konaki pe e viu pe i apino foanga i ho ape e ua pe ho ko to ape ki fale lotu pe to ki a to ape ki he ono apino foanga pe a ku fa mu pe ku a wat ka tik mo tolo ku na mo mamata mai ko ki por kalama ia mo yang ki foto tu a family masivan pe aku fa tawang imu ape ki o tataki ngai me ako to ape o fai ki ai popo talano mo fa ko fatongi ai he o wow koko i apsia ko ni wa o fala ya tu me tiau malo pito mau lolo mau tari kan ko lau mau ke fagare pe ka mo tolo mo mo ke mamata mai family ko tu pe ku ka ke mo mahino e tu unha family ko au ko chesi prema ko mari mo e fohalahi ko prema pe ko e fohalahi o naren prema pe
Rita, hak ke mau ke ilo kakai ko hai tau tol. Ko Rita Prema ko ne tangata iki ko Naren Prema ai ko ne pineki ko Atiloa ko pohai o Larita ko halahi Larita ko ku Adames ko Tames ye ai ko Tames ye ko pohalahi ya ko pamatala ne family ko pohalahi ye ko Marie o pohalahi o atahe masi Larita because people want to know mo ilo meka hatu unga e family Pema ko pohalahi o lisate Pema ko Andrew Prema ko fevine lahi e o Tan Suprema ko o fevine isi o Tan Suprema a kason Carlos Cam ko pohai o Navin Prema ko na malolo to wa tahe ka tau te hina pe ko pohalahi no Tan Suprema ko mahinga pito pe ko tu pe ka ke mo lave ik matol pe ko kimo ko punain kam na kam kimo ko punain no Tan Suprema ko Isadora pia ko tunga ya mau family ko tu ko ke lava tahaya lea pa ko me ko fa ta lea pa mo ki ta pe me ya mai ko me tu uta me ko stu uta to ngan ko ma ta pe ke fa ha ele mai ka mau fononga ki fale mahaki ko tu pe ko me ko ilo mahalo mo fe ilo ko ha tu unga ki mau to ko ki family pe man ne ngo ko ki hena lisa te mo Tan Suka kuna ki lue ke me alele pea katenai hen pe ke tatari sino me ka iki ke whakahaere ki whalmaha ko tolu ana atia he whalahi o Nareni ko kason ana ne kamata te lea ko no whalahi e pea ko na ne kamata la te polokalama ko he kamata pe he ahon ki he aho ko te rio ai ko tui pe ko i me aku pe mau mai ka kai to la ko ha ho mau o ha pe la ve e ai family mo ki mau to ko ia pe kason
took the only one I know.
Kotak ko ni au pena ke koi lo ke kon ti sin ko ki ko ta ni mau pe ka ke ho ko 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 ke ni kala ko You want to say what's happened? Hello, everybody. Thank you. We're here in the hospital now from the airport. We're just waiting on the health to Ministry of Health and the all of them in there to get Dad ready, and would like to thank each and every one of you for all the love, all the support. We appreciate it. Thank you for all the condolences. We really appreciate it. To everyone, all the family and friends out there, we love you all. Ofalahi atua. Just so grateful that Dad is home. Malo pito. Bye.
Ulang pafeta ia te whamalo e o tua pe o whanu ne tau ni pafeta ia ke i po tu utamai ai sina pekia ta koe tamai ai te avita mo kason ni po utamai sino mo tanada e kipa e tia sa te pe an suka pa te kito na kamili o kung fai do ta whakaria to tau lo whakamalo ia o tua i ene omia Teka mata ko. Pafetai lai ke eki ko ngako tu utai sino pekia I tongan pa ko mau tolo ni fale mahakin pe mau fai pe mau fatongia ko lotu fa malo fa feta ia tua ko tu utai sino ko me nai fai kai lotu ko ya ke a to ta lele mai sino na reni ki tongan pe mau fia ko a mai pe ko me fai lotu ko lotu ai anga tonu me fai to tonu ai ki family ko no prema ku hena na reni pa ka ke to falolo ku hena risate mo tansuka ko ngo ta ke te o te hina risate pa na reni pa pega tansuka ka ku pekia na reni pe ke falau pa pe fo ki fa e arita ele naite ki hen pe pa ka ke ta to falolo ko nga ko ta puaki ko a mai sino ke kole ka mele naite ke ne fa tau lotu fa malo ia o tua ko tu ta sino na reni tongan kita malo ta fa fta ko to pe ke o tua nge ko me ko le ka sesi ta ka nga ngo ko to pe rita kama kasoni pe kalisia te motansuka o falat ke tek mo tolu ka tau faftai ko hata o tua ni ringa te tau nonga mai amanaki I tau no fe maman ko ini ki tau lot o tua maf ai Fiona o tau kakapa fau ai Fiona o hau o tutu uni ai Fiona ko mafi ai Fiona pule au niu me ko to ko ko na ke ngahe mamani ngahe mo ki mau tau tangata pa ko aho ko ini e ki mau ha pe fa fita ke te ko he ko ko e ki na ke ngahe ki mau tolu ko ko ke fotu tu e mau mo ui ko ko na ke ui mai ki mau tau ki mamani pa ke te ui ki mau tau ke mau fokat ke Fiona fa fita ke tangata mau lau mare ke te ko e ki ngai time na mau no foi mo na rini mamani
Ai ngahi ngau lelei me ngahi tokoni ko toa pe e ki ngahi tare ni tina ke whafou mai ai whai nasa e ke mau mo ui po mau wha malo ke te koe tua mafi mafi whaftai ke ta ngata mau lau mai ke te koe ngahi aho whai ngata ani ai aho ko vitahi wā ke whahoko e mau amanaki o ke o mai e sino nā re ni ki tongani o mau tukolo lia mo wha malo ke awhiona e o tua mafi mafi wha malo ke awhiona ho tahu lelei nei whai ke te futa uko ni o fu mani ma tua mafi mafi pa feta et ke tangata mau lau mai ke te koe e ki mau momo e peke te koe e ke whanau Rita e ka o maa Navini e ki peka KCS pe mo keri a se eria kole pe ringe nonga mo fe mari e te knau peka kasoni o tua mafi mafi pa feta et ke tangata mau lau mari ke te koe e ringe nonga mo fe mari e risiate ka o maa e tua mafi mafi tansuka mo family e ki mau whawhita i ke te koe hoa koe ni. Mauango i ke mole ke whawhita i peke ue awhiona. O ke ue atu tamai i ki ke te koe. Ne mai nonga me whe maali pa mau whawhita e suka esi. Tōna ke mau whanonga ko hoko atu e whanau. Pe mo family prema o tua mafi tāpa ki masi esi. Susana me whanau me whangamanga puna. E me hoka te whanonga. Pe mau amana ki me mau tui. Tupe ke te koe. Pe mau loto lahi. Ka ke mau loto si. Ko hui koe awhiona o tua mafi. Koe mau lotat me whakamalo ke te koe ike hoa koe ni. Tuko te peke te koe me whakaiko nā reni, ko hokato no ngai whai lotu, mo ngai o wau hui koe ni, mau koe le peke whamalumalo e awhio nā pake tataki. Koe mau whawhiteat me whakamalo lahi ke te koe suka ise hoa koe ni, mau koe le ngai me ani ko toa pe hua wha, o mau whakamo ui. Amen. Malo ko lava e patongia koe ni he pongpongi ni, ko e epa e pekia, ko te mau mātuku, te mau tokamata e mau whailotu, lele hoko hoko he wikeni, pēr te reo leo pekia he tōnaki. Ko ia pe, vita te ha o lea ke family, mo kason, ngā kotawa. Ia. Whamalo peka mautolu kotoa, maha o whalahi atu a mautolu. Malo. Malo pite whainga maari koe ni, o ku whiwhia ki ata whamalo ki whawhetai ki tamai he wani koe ne ofa unde whainasio ki tau mo ui o tau whatataha mai ki he whare koe ni, he hoa koe ni, pa ku wai whiwhia la. Koe ne toko ni o lawa ai ke haulelei mai sino o tangata eiki koe ni, pea o kuato e whamalo ki he kakai kotoa pēna nau whae tokoni ki a te ia i New Zealand, pea whamarat ka Sheila Prema i pea pēke o noho a. Pea pēki he ngahi friend o nā ren na nau whiohi e taimlahi New Zealand. Wa te whamalo ka te kumutolo no kātoa. I hau mou tokoni, hange ko e sefo Manilala pēke o noho a ka Olive. I he ngahi tokoni na mou whengawe ak whataha i mo tangata eiki koe ni. Pea neongo ku whiri e iki ke ne mo ui, ka tau ilo whapapau. Koe whiri i pei a ku lelei taha. Pea ku pau peke tau tari mo loto fia. Ka tau whawhetai pe koe ngā koe ne tūtū ni koe au whangatuku pei a mea no katoa. Koe ai ku whamalo at ke me mi pakatoa pe whamiri o kui heni. Malo opito mo lava mai. Pea pehe ki he tōtaha kotoa pe ku mamata mai e mitua pureanga pea pehe ki he tapa pe o e mamani koe ni o kuata whamalo ke te kumotolo no katoa. Pea pehe ku ofalahi atu ki he whamiri no katoa o whatauang e takimua pe eiki i he mea whaka eiki koe ni. Ko ia pea ki lea malo pito. Whamalo atu pe, he mau whainga maali e, tau whawhetai peke eiki e mea kotoa pe, si kau he ngahi tataki kotoa pe o au sia tu utama dad ki back home to the place he belongs. Whawhetai pe ke mea kotoa pe. Whetukua pe whaki whamalo ki a Miki Mahe, Mohoa Mafi, pehe ki a Sefo mo Olive Manilala whamalo a te ngahi Bobo mo ofa mo tu tawha kotoa pe ne whai mai me New Zealand
Peka Sheila, mo Paula, malo apito. Ofalahi atu ka mautol, peka koko brother. Ofa, kakoi. Vini peka Kelly pa mo Casey. Ofalahi atu, malo. Ku osia lebih baik. Oke, mau apa tu? Amen. Malo.